Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso Po near Fire Brigade Shillong, Ringkat bat ka Victorium, ka Dukan ki Tiar Kilan Met, ka Babhatam Hakador ka Babit, Hannong Thamai Old Beat House Shillong. Lampas yang berkeras ke ball. Jersey number 12 tulak blok ke ball. Jersey number 10 lampas yang bersina. Saya sisi number 10 lawan klik ke ball. Defender start lawan dia. Yang belum jersey number 15 pass to 11 lampas yang skill. Lawan jersey number 15. Kihna barit tapi masak jersey number 5 melalui jersey number 2 defender lock clear. Ka kinhon yele kai jong ke Leulong Sports Club kalayo ra ya ke nam la do jong ke Lumpung First Pomla Krai Football League arajar arpway bala penlong da ke Pomla Krai Sports Club harengkat ke jingi trailang bat ke Greater Nongkrem Youth Welfare and Development Organisation hadin bakalala men penlem no ya ke Umyo Sports Club ha ke jingi kun final leng baka jingi shoot goal kentai da Henry Lasan goal kebalalong ha khat lai trip nai leber arajar arpway Hamadan Merthong. Hagani kasngi lawan bansaki ya gani ka jingya kon final hapdeng kini ki artali ki kinhon da upa em aina manix em ubalong u actings em jong ke hima khairim ubalalong kum kongsan nangta managing director jong ke Rinti Football Club uba walam kupar kharpran u BDO ke Melim CNRD block uba PT pasa bat kiwei kani ke jing penlong jong ke Greater Nongkrem Youth Welfare and Development Organisation ya kani gelumpung yele kai kalong na kabenta banjit igi samla yele kai ha jing pen kre jong ke Pomla Krai Sports Club banya aireng ha gelumpung yele kai football jong news nem arajar arpway ya kabala penyai de Shillong Sports Association Hamadan Polo Number 10 lah tap yang bola ke cegah ke biang. Oh, goalkeeper ubah salak layo ban save. Ban lainnya ke jing shot tap goal. Saisi save. Reflection. The defender lai long ball. Straight. Light ban tap goal. Long ball. Jersey number 11. Jersey number 4. Back. Jersey number 11. Lampers yang ban ai. Hindi. Lai dengan long ball. Come say so. Jersey number 7. Lock control. Bola klik ke ball. Jersey number 4. Layo ban ther biang sai sisin chakmat. Straight to the goalkeeper. Goalkeeper dah busuk. Free kick करते हुए. Oh! Satang shooting the ball straight to the goal. Satang kendiat up on the target. Number 15. Jersey number 15 to number 5. Number 15. Lampar siang ban cross ke ball. Jersey number 11. Jersey number 5. La klik ke ball defender layo ban block. Jersey number 15. La cross ke ball. Sai sisin. Lampar siang ban klik. Lalaman pas. Ila pendek ba ila thok. Lampar siang ban ramarwe. Umla Satya. How jersey number 5. Defender was start. Layo ban clear. Ban light nakajing ma. Layo ban cross. Sai sisin. Jersey number 10. Maradona के jersey फ्लिक करते हुए लापर siang ban pass ngeri nakajing biang di midfield melawan leye jersey number 10 laper siang ban be sitom number 10 laper siang ban cross ngeri leno nakajing bon ki supporter umnot ban cross sa goal Kaba biang sa tamban header may defender layo ban clear jersey number 12 Lampar siang ban klik ke ball jersey number 10 cross straight to the goalkeeper oh defender oh jersey number 7 Sentang ban cross ke ball jersey number 12 Ndai lapoi ke ball oh defender lampar siang ban klik jersey number 10 Yau goalkeeper wadle ke corner layo ban cross harkam biang Umdan Mano Manoro
Jersey number 5. Dia speed hadu tata. La perkat out jersey number 4. Number 4 to 11. Number 50. Number 5. Goalkeeper. Baru artili ki gol. Baru argot ki goalkeeper kita start hadu tata. Oh, kampat naik kancing. Cai. Satang away kau. Oh, Mla Satya. Jersey number 12. La persiapan skill. Jersey number 7. Oh, defender udah start layoban block. Jersey number 7. La persiapan Rahi. La klik ke bola hanya kepada jersey number 11. I think this is offside. Lailat. Udah start dah kumno natip. Ulamut berpersat. La persat sih. Staman cross. Ulah cross ke ball. Jersey number 6. Ulah yawan clear. Oh, ulah clear lang nanti neneng. Ulah irap ya kelulo. Baik. Ray. Nakajing start yung number 4. Ulah shatok. Jersey number 15. La sub A leno A kijing mare. Ka ball start hado data. Ulah pass number 15. Jersey number 4. La miss. Jersey number 15. Jersey number 15. Ray number 4 defender berselak hado data. Lawan block. Jersey number 2. La persiang Malaysia. Jersey number 5. Number 5 lawan click out jersey number 15. Number 15 setang man cross. Kembali Imla Satya. Jersey number 2. Back on number 7. Jersey number 7. Benang ban lekai. La lekai ha jersey number 2. La persiang ban ai biang hau jersey number 7. Number 7 la miss. Layo tu. Kapten jersey number 7. Kembali Mla Satya. Nhiều là nhiều thì có một thầm chân chari nhiều phần nhiều. Para Shalak, para midfield player ki number 7. Jersey number 2, la persiapan cross. Jersey number 7, la yok biang ke ball. Midfield, la pass na cakap ke badai. Yo jersey number 15. Uba jerong kerenjang. Ngai ban thok ke ball Mla Satya. Defender ki start. Jersey number 10. Oh. Layo ke chance, sedang bantrai dari Lamis. Persiapan klik, lah kini U7. Dari kapten bukan salak. Baik, layo ban clear. How jersey number 5. Jersey number 5, long ball. Defender was start. Layo ban block. How jersey number 10. Jonggo Umyo. Oh, jersey number 5. Jonggo lulong lah. Persiapan shoot yang ball. 50-50. Oh. Kawai ke chance kebahatam dari pila leno kumtul ada tes niang keda beret yang keksiar hasil niang ke sakut bokti melawan hal ke corner setang ban header dari layo ban header dari defender jersey number 12 ke ball kali Shah up on the target ke corner kick. Jersey number 2 layo ban block. Jersey number 12. Lapar siapa shooting the ball. Oh. Jersey number 10. Straight. Oh, goalkeeper. Back on jersey number 7. Midfield players. La klik ke ball. La persiapan. Sina agar kong kubadai Henry. Mla Satya. Jersey number 5. Shimmy ke ball. La shooting ke ball. Straight to the goalkeeper. Oh, goalkeeper. Layaban. Sliol Friar. Oh, goalkeeper la persiang Andre. 1-1. Oh, jersey number 11. Right ground ball. Jersey number 10. Number 10. Bullet करते हुए हाथ चाल direct. Jersey number 6. Oh, wrong way! Roberto Carlos di jersey. Goalkeeper. Haja. Jersey number 7 ni Banang Mahabantok. 4 don. Oh, goal post. Kalulong kalaletsa ka Jinjob. Hagan nga final. Pamlagray League. Kisupatar kilaya shot. Umlasyo ban blok. Aki melentir yada makin jelek sate. Yada kilaya shot na kicing sobha. Haga final kalulong kalara. Dagat tiebreaker.
Lalu komandan PUM Ben kita samla Kila lejuat jala ujung-ujung Ben kita samla Kila lejuat jala ujung-ujung Ben kini kawe Kumpi kisay hago donation kumta kini kawe lang Oh kila syok siet ba Kiplias kibatebet sisa jong lulong Kelarai o final Labam do pum-pum hangani kasgi Kiplias kin sayo ikakop Paiba ulabam do pum-pum Yay no syarut Ngin pendep yung program badangsa Wiki Kulkalang Nakaliulong Sport Club Dan semua ay jeng tapti nam tan goalkeeper Kamal abha haki league kibab haki game kibab fair jong ni ka first pam cry football link To semua ay jeng tapti nam ta tebak scam sorten Semua ay jeng tapti nam ta kaum yo Sport Club Ka trofi ringkat ka cek ke ba 10,000 tengkah Kerja kena ke program kujangi Bala penlong kena ke pemkerai Football league ke ba Yaj bayi dan cibat ke bacam Soba ai jing takti ke bacam lam ta ka Liulong Sport Club Ka Liulong Sport Club ke belong ke champion jong ke first pemkerai Football League Aljal Puwei